Gost Tuzle danas. Vrijeme je za gostovanje u Tuzli danas, a umjesto tradicionalnog gostovanja u kome mi ugošćavamo gosta u našem studiju, ovoga puta odlučili smo napraviti malu izmjenu te doći na klizalište Panonike. Dakle, povod je jedinstven, kao i svake godine, već tradicionalno u Tuzli se priprema veliki maskenbal na ledu, dakle klizibal, o tome ćemo više doznati od Muhameda Smajlefendića, voditelja sportskih aktivnosti na Panonici. Dobar dan, šta nam to pripremate za već sada za 2 dana, dakle za subotu? Dobar dan, evo ovako naš tradicionalni klizibal, odnosno maskenbal na ledu, mi ga zovemo klizibal, ovako da asocira na klizanje. Jedna zaista ovako zabavna aktivnost i do sada se pokazala kao jako interesantna za sve naše klizače. Ovog puta 15. decembra od 15 sati. Svi oni koji se budu maskirali su dobro došli naravno na klizalište i oni koji budu imali maske će plaćati nižu cijenu ulaza na klizalište i oni koji dođu sa maskom učestvovat će u našoj nagradnoj igri, odnosno u izboru raznih kategorija maski, od najbolje, od najljepše, od najinteresantnije, najzabavnije, najstrašnije i tako dalje, a sve to će biti okrunjeno i velikim brojem nagrada koje smo pripremili za sve naše maskirane klizače u saradnji sa našim partnerima i sigurno da evo bit će to još jedna zabavna aktivnost na klizalištu koju planiramo, evo, kao što sam rekao, 15. decembra u 15 sati. Da, evo, to je već tradicionalna aktivnost, Tuzlaci su se već navikli na maskenbal. Kakve smo maske imali prilike vidjeti proteklih godina? Na početku je to bilo stidljivo, neke improvizacije, onda je to postalo i malo ozbiljnije, bar se meni tako čini. Pa tako je, djeca postala sve više kreativna, imali smo priliku da vidimo da se djeca u zadnji čas maskirala, da su mame radile neke karmine, da su crtale neke tako interesantne maske, tako da i to može, naravno, ne mora to biti maska u fizičkom obliku, ali se može našticati nešto na licu, tako da imali smo i policajaca, i vatrogasaca, i Spidermana, i Hulka, i ne znam, tako zaista vila, zaista puno interesantnih kostima i sigurno da evo potičemo sve one koji imaju i neke, da kažemo, kreativne ideje da ih slobodno sprovedu i da pokažu šta znaju na klizalištu i da svima napravimo jedan zaista ugođan događaj. Da, što se tiče generacija, da li postoji neko ograničenje ili maskenbalu na ledu mogu prisustvovati svi? Nema, naravno, većina kao i samo klizalište, pozivamo sve da dođu, znači klizanje je zabava za sve generacije, za sve uzraste, bitno je dobra voda da dođete, da se dobro zabavite. Da, evo, klizalište na novoj lokaciji, da li su se Tuzlanke i Tuzlaci već navikli, znamo tamo im je bilo usput, malo su se i žalili s početka, kako je sada? Pa da, evo, mi smo se jednostavno morali pomagati, s obzirom da se gradski trg renovira, da će biti u jednom novom ruhu. Klizalište je sada postavljeno na kompleksu Panonskih jezera, za sve one koji ne znaju, znači nije jezero zaleđeno, nego se klizalište nalazi pored jezera, između prvog i drugog jezera, vrlo je blizu centru grada, znači prolaskom kroz centralni gradski park i prolaskom preko Novog mosta, odmah ste na samom klizalištu, tako da je to jedna povezana celina koju smo dobili, znači povezan je gradski i centralni park, centar grada, Panonska jezera, Slana banja kao jedno veliko šetalište, tako imamo jednu zaista veliku zonu šetačku koja evo zaista sa ovim klizalištem dobila jednu novu notu i mi ćemo raditi se u našoj moći da to bude što interesantnije, što zabavnije svim našim gostima i posjetiteljima koji redovno dolaze u naš grad. Da, evo, bitno je da Panonika živi tokom jeseni, tokom zime, ovaj kompleks. Da, to je naša zamisao, da ne jednostavno to bude koncentrisano na onu ljetnu sezonu kupa, nego da je u nekakvom post periodu i onom pred periodu da imamo nešto interesantno za naše gosta. Evo, sigurno da evo broj klizača koji imamo da je za sada zadovoljavajući, mi se nadamo da će to biti dobro u narednom periodu. Da, što se cijena tiče, kakve su? Cijene su ostale na nivou prošlogodišnji, znači imamo cijene koje se odnose na radni dan za vikende, radni dan to su 2,5 i 3,5 konvertibilne marke, znači zavisno da li imate vlastite klizaljke ili iznajmljujete naše. Radnim danima također imate i mogućnost grupnih karata, znači ukoliko se ima preko 10 u grupi, cijena je 2,5 konvertibilne marke po klizaču. Imate mogućnost kupovine blok karata u cijeni od 20 maraka i 28 konvertibilnih maraka, zavisno opet da li imate vlastite ili svoje klizaljke ili naše klizaljke i cijene vikendom su nešto skuplje, 3,5 i 5,5 konvertibilnih maraka, tako da evo mislim da cijene prihvatljive, mi nismo mijenjali. Od ove godine imamo
imamo i pomagala za klizanje, ovi polarni medvjediće koji se iznajmljuju cijene od jedne konvertibilne marke, tako da evo svi oni koji ne znaju dobro klizati mogu iskoristiti tog medvjedića i uz njega malo napraviti te prve klizačke korake. Da li ima dovoljno medvjedića za sve? Za sada imamo 6 tih medvjedića, za sada je broj dovoljan, naravno vikendom malo bude veća gužva pa se čeka malo na tu medvjedića, ali za sada je dovoljan broj, naravno narednih godina ćemo nabaviti još neka dodatna pomagala. Što se tiče radnog vremena? Radno vrijeme je svaki radni dan ujutro od 10 sati do 10 sati navečer, s tim da je zadnja prodaja ulaznice 15 za 9, s obzirom da je termin klizanja sat vremena i 15 minuta. Da, što se tiče samog klizališta, evo proteklih godina tu smo imali mlade ljude koji su već razvili zavidne vještine, možemo tako reći. Da li su oni nekako vaši stalni gosti? Da li imate one koji vam se non stop vraćaju? Znamo, to su rekreativno i djeca i mladi, ali da li imaju oni neki kojima ovo mnogo znači? Pa da, ima, zaista, već sada imamo djece koja, tako kažemo, već malo ih je stid doći, jer kao malo su stariji, ali djeca koja su odrasla na klizalište je već 13. godinu u našem gradu, tako da ima djece koja su odrasla u klizalište, koji su učili klizati u našoj školi klizanja, koji su svake godine dolazili i danas dolaze sigurno, tako da imamo jednu stalnu populaciju koja dolazi. I evo, to je jedini vid zimske zabave u našem gradu, da možemo reći zdravi vid zimske zabave, s obzirom da je i zrak iznad leda zdrav, znači da, čisti je zrak, s obzirom da se negdje iznad leda formira, negdje oko 1,5 m iznad površine formira bakterijski čista površina, tako da je to zaista i zabavno, a i zdravo boraviti na ledu, da ne kažemo za sve one koji može nešto učiniti za svoje zdravlje, da je to dobra i zdrava rekreacija, tako da pored tih nekakvih naših stalnih gostiju koji godinama dolazi, imamo i nove, imamo i nešto starijih klizača koji su se prošle godine, tako kažemo, stidli. Da, to sam htjela pitati, da li ima i takvi? Oni dolaze u večernjim terminima, tako da je zaista klizanje otvoreno za sve i dovoljno samo probati. Ja mogu reći samo da je klizanje lakše nego rolanje, svi oni koji se pitaju, vrlo lako se nauči klizati, vrlo brzo i sigurnije nego rolanje. Evo, kada već spominjete učenje, bliži nam se raspust, da li ove godine planirate školu klizanja za najmlađe, ali i sve one koji žele, jel? Da, tako je, za vrijeme zimskog školskog raspusta kreće naša škola osnova klizanja, javni poziv na našoj web stranici panonika.ba je danas raspisan, svi oni koji se žele prijaviti mogu to učiniti putem e-maila kontakt@panonika.ba, dovoljno napisati ime, prezime, godine. Škola klizanja je predviđena za neklizače, znači oni koji već znaju klizati, njima će, ako kažemo reći, biti dosadno. Želimo da podučimo što više djece, da ih naučimo osnovama klizanja i ona je predviđena za djecu uzrasta od 6 do 12 godina, tako da oni mogu se prijaviti. Škola klizanja kreće 7. januara i to je termin predviđen za građanstvo, traje 4 dana, tako da 4 dana su sasvim dovoljna da djeca dobiju osnova i poslije toga sami mogu doći klizati. Nakon toga idu termini za naša obdaništa, tako da evo, čitav januar mjesec će biti popunjen sa školom klizanja. Ona se održava u jutarnjim terminima u 2 časa, od 10 do 11 sati i od 11 do 12 sati. Kako je bilo interesovanje proteklih godina? Evo, mi smo zabilježili veliki broj djece, možemo reći čak u pojedinim slučajevima i rekordno, znači veliko interesovanje. Da, veliko interesovanje. Mi maksimalno punimo grupe. Grupe čine negdje oko 20 do 25 polaznika. Mi bi rado prijavili više, ali moramo prije svega misliti na sigurnost, znači otprilike na jednog učitelja klizanja ide 5 do 6 klizača, zavisno od njihovih sposobnosti, tako da s te grupe 20-25 i mi imamo svake godine oko 150 prijavljenih kandidata, što je neki maksimum i evo trudimo se da svake godine pružimo što bolju školu klizanja i svjedoci smo, evo sve ova djeca koja kližu su ili prošla tu školu klizanja ili su dolazila na klizanje pa su sami malo pokupili neke, tako kažemo, fazone na klizaljkama. Da, što se tiče zabavnih aktivnosti, one su svakako dio onoga što nudite na klizalištu, šta je? Da, evo, krećemo sa klizibalom, poslije toga radit ćemo jedan Ice Magic Disco Night sa disco DJ-ima koji će pivati disco muziku koja je onako karakteristična za naše klizalište, zatim jedne zabavne igrice pod nazivom Ice Funny Hockey i tako dalje, bit će tu puno zabavne aktivnosti. Dakle, evo, Tuzlanke i Tuzlaci imat će priliku uživati kako oni najmlađi, tako i oni nešto stariji u onome što im nudite ove godine. Evo, ja vam želim mnogo uspjeha u nastavku realizacije vaših aktivnosti i hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam na podršci.